Хорошо, я буду читать Деяния святых апостолов, 8 глава, и я прочитаю с 4 по 25 стих. Aš skaitysiu apaštalų darbuose 8 skyrių, skaitysiu nuo 4 iki 25 eilutės. Это Божье Слово, поэтому я прочитаю. Tai yra Dievo žodis, todėl aš perskaitysiu. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, и многие расслабленные и хромые исцелялись. И была великая радость в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Этот есть великая сила Божия». И внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал же и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Ir didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Nuo 4 eilutės. На 4 jau. Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė žodį. Pilypas, nuvykęs į Samarijos miestą, ėmė skelbti gyventojams Kristų. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, girdėdamos ir matydamos, kokius jis daro stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos išeidavo netyros dvasios, išgydavo daug paralyžiuotojų ir lošų. Ir didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Mieste buvo vienas vyras vardu Simonas, kuris nuo seno užsiminėja magiją, stebindamas Samarijos gyventojus ir sakydamas, kad jis yra nepaprastas. Visi nuo mažo iki didelio jį gerbė ir sakė, jis yra didelė Dievo jėga. Gerbė jį todėl, kad ilgą laiką šis stebino juos savo kerais. Bet patikėjęs Pilypų, kuris skelbė Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Ir pats Simonas įtikėjo ir pasikrikštėjęs nesitraukė nuo Pilypo. Jis buvo apstulbintas, matydamas daromus ženklus ir stebuklus. Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė ten Petrą ir Joną, kurie atvykę ėmė melstis už samariečius, kad jie priimtų šventąją dvasią. Mat, jie dar nebuvo ne vienam jų nužengusi ir jie te buvo pakrikštyti viešpatės Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimas teikia šventąją dvasią, Simonas pasiūlė jiems pinigų, sakydamas, duokite ir man tą jėgą, kad kaip tik uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasią. Bet Petras jam tarė, kad tu pražūtum kartu su savo pinigais, jei sumanei už pinigus gauti Dievo dovaną. Šiame dalyke tu negali turėti ne mažiausios dalies, nes tavo širdis neteisi prieš Dievą. Taigi atgailauk dėl šių savo nedorumo ir melsk Dievą, kad jis atleistų tavo šį širdies sumanimą. Matau, tu pilnas karčios tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė, melskite už mane viešpatį, kad manęs neištiktų tai, ką jūs sakėte. Я хочу обратить ваше внимание на слова, которые сказал Петр Симону. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į žodžius, kuriuos pasakė Petras Simonai.
Он сказал так: твое сердце неправо перед Богом. Jis pasakė taip, tavo širdis yra neteisi Dievo akivaizdoje. Я сегодня хотел бы в этот праздник Пятидесятницы порассуждать, что значит иметь правильное сердце перед Богом. Šiandien, kai yra sekminių diena, norėčiau svarstyti, ką reiškia turėti teisingą širdį Dievo akivaizdoje. И как это связано с проявлением Святого Духа. Ir kaip tai yra susijęs su šventosios dvasios apraiškomis. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Ir pirmas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, Когда мы начинаем читать эту историю, kada mes pradedame skaityti šitą istoriją, мы видим, что церковь оказалась в очень непростой ситуации. mes matome, kad bažnyčia atsidūrė labai nepaprastoje situacijoje. Они были рассеяны, Jie buvo išsklaidyti, потому что на церковь подняли гонения. nes bažnyčia buvo pradėta persekioti tuo metu. И церковь, которая находилась в Иерусалиме, Ir ta bažnyčia, kuri buvo Jeruzalėje, она вынуждена была пойти, jinai buvo priversta praeiti, потому что они скрывались от гонений. nes jie slapstėsi nuo persekiojimo. Это было рассеяние, Ir tai buvo toks išsklaidimas, которое превратилось в сеяние. kuris pavirto į sėjimą. Они начали проповедовать Божие Слово. Jie pradėjo pamokslauti Dievo Несмотря на evangeliją, все трудности, nepaisydami visų они вынуждены sunkumų, были бежать. jie buvo priversti Они оставляли bėgti, свои дома. jie paliko savo namus, Они оставляли свои квартиры. jie paliko savo Они оставляли butus, свои работы. jie palikdavo savo darbus, Обстоятельства ворвались в их жизнь. aplinkybės jos įsiveržė į jų gyvenimus, Но рассеявшись, они проповедовали Христа. bet išsisklaidė jie vis dar pamokslavo Kristų, Потому что их сердце было наполнено Богом. nes jų širdis buvo pripildyta Их Dievo. сердце было наполнено Христом. Jų širdis buvo pripildyta Kristaus. И вот здесь описывается один из таких эпизодов, Ir štai čia aprašomas vienas iš tokių epizodų, когда один из 7 диаконов, kada vienas iš 7 diakonų, Филипп, Filipas, приходит в Самарийский город. jis atėjo į Samarijos miestą И что он там делает? ir ką jisai ten daro? Он проповедует там Иисуса Jisai ten Христа. pamokslauja Jėzų Kristų. Интересно, что когда мы читаем Библию, Įdomu, kad kai mes skaitome šventąjį raštą, мы замечаем, что Дух Святой mes pasimėgime šventoji dvasia, всегда прославляет и свидетельствует об Иисусе. visą laiką liudyja ir šlovina viešpatį. Филипп не себя проповедовал. Pilypas nepamokslavo Филипп savęs. не проповедовал свою церковь. Pilypas nepamokslavo savo bažnyčią. Филипп не просто проповедовал для того, чтобы иметь какой-то статус. Pilypas ne šiaip savo pamokslavo, kad galėtų turėti vieną ar kitą Филипп statusą. проповедовал Иисуса Христа. Pilypas pamokslavo Он Jėzų хотел, чтобы Kristų. это имя было Jis norėjo, прославлено. kad šitas vardas būtų Он хотел, чтобы pašlovintas. через это имя другие люди получали спасение. Jis norėjo, kad per šį vardą kiti žmonės galėtų gauti Потому išgelbėjimą. что Библия говорит, Nes šventame rašte что нет parašyta, другого имени kad nėra kito vardo на этой земле, šitoje žemėje, которым человек может спастись. kuriuo žmogus galėtų būti Есть только išgelbėtas. одно Ir имя. yra tik tai vienas Это vardas, имя tai Иисуса yra Христа. Jėzaus Kristaus vardas. А когда Иисус был на этой земле, O kada Jėzus buvo šitoje Он žemėje, сказал так: jisai pasakė taip, «Я есть путь, истина и жизнь, aš esu kelias ir gyvenimas. и никто не приходит к Отцу, Ir niekas neateina pas tėvą, как только через tai меня». tik tai per mane. Единственный путь спасения – это Иисус. Vienintelis kelias И išsigelbėti tai Дух yra per Святой, Jėzų. который дан Ir церкви, ta šventoji dvasia, kuri yra duota это сила для того, bažnyčiai, чтобы tai yra ta свидетельствовать jėga, об kuri Иисусе. padeda liudyti apie Jėzų Kristų. И Филипп приходит в этот самарийский Ir город. Pilypas ateina į tą Samarijos miestą. Мы знаем, что между иудеями и самарянами были очень напряженные Mes отношения. žinome, kad santykiai buvo sudėtingi tarp judėjų ir samariečių. Но он приходит в этот город Bet jis vis tiek ateina į šitą miestą и проповедует имя ir Иисуса. pamokslauja Jėzaus vardą. Что значит правое сердце перед Богом? Ką reiškia teisinga širdis Dievo akivaizdoje? Правое сердце перед Богом Teisinga širdis Dievo akivaizdoje. – это сердце, которое переполнено Иисусом Христом. Tai yra ta širdis, kuri yra pripildyta Jėzaus Kristaus. Это когда ты не можешь молчать о Нем. Tai kada tu negali tylėti apie jį, Это когда Иисус для тебя самая большая kada драгоценность. Jėzus yra tau didžiausia vertybė И ты не можешь о Нем не ir говорить. tu negali apie jį nekalbėti. Несмотря на твои обстоятельства, Nepaisant jokių aplinkybių, несмотря на все трудности, nepaisant visų sunkumų, у тебя на устах имя Иисуса. tavo lūpose yra vienas vardas Jėzus. Каждый день на устах моих. Kiekvieną dieną mano lūpose Это сладкое имя tas saldus vardas Иисус. Jėzus. То, как мы произносим это имя, Tai kaip mes ištariame tą vardą, очень много говорит о нашем сердце. labai daug pasako apie mūsų širdį. Если оно для нас сладкое, Jeigu tas vardas yra mums saldus, у нас правое сердце перед Богом. mūsų širdis yra teisinga Dievo akivaizdoje. Можете сказать на Ar это? galite pasakyti amen? Мы не можем молчать об Mes Иисусе. negalime tylėti apie Jėzų.
и Филипп проповедует Иисуса. Ir Pilypas jisai pamokslauja jį. Конечно, когда он проповедует, Žinoma, kada jisai pamokslauja, мы видим, что проявляется Дух Святой. mes matome, kad yra pasireiškia šventoji Потому что dvasia. Дух Святой, Он поддерживает свидетельство об Иисусе. Nes šventoji dvasia jinai visą laiką palaiko liudijimą apie Jėzų И это Kristų. сопровождается чудесами. Ir visą tai lydi stebuklai. С одной стороны, это были исцеления, Viena vertus tai buvo išgydymai, а с другой стороны, это было изгнание бесов. kita vertus tai buvo piktųjų dvasių išvarimas. И так и Библия говорит, что нечистые духи из многих одержимых ими выходили с воплем. Ir taip šventame rašte ir parašyta, kad nešvarios dvasios jos su nemaloniais garsiais išeidavo iš apsėstųjų. И многие расслабленные и хромые Ir исцелялись. daugeliu žmonių, kurie buvo loši ar И была ligoti, jie великая buvo радость в этом išgydyti. городе. Ir buvo labai didelis džiaugsmas šitame Смотрите, mieste. Филипп творит чудеса. Žiūrėkite, Filipas daro stebuklus. Но он эти чудеса делает не ради чудес. Bet tuos stebuklus jis daro ne dėl pačių Он не stebuklų. ищет чудо ради чуда. Jisai neieško stebuklo dėl Он не ищет stebuklo. сверхъестественного ради Bet jis сверхъестественного. ieško antgamtinių dalykų dėl antgamtinių Он dalykų. ищет проявление сверхъестественного. Jis ieško, kad tie antgamtiniai dalykai būtų Для того, чтобы apreikšti, проповедовать tam, kad Слово. jis galėtų pamokslauti žodį. Для того, чтобы говорить об Kad Иисусе. galėtų kalbėti apie Jėzų. Он не ищет просто чудес. Jis neieško šiaip savo Ему нужны stebuklų. чудеса, как знаки, которые будут указывать Bet на jam reikalingi Иисуса. stebuklai kaip ženklai, kurie galės nurodyti į Jėzų Kristų. Я верю, что Бог хочет творить Aš tikiu, kad сверхъестественное. Jėzus nori daryti Он хочет antgamtinius исцелять. dalykus, jis nori gydyti, Он хочет jis освобождать. nori išlaisvinti, Он хочет делать великие jis дела. nori daryti labai didelius darbus. И мы должны этого искать. Ir mes turėtume to ieškoti. Потому что мы люди, которые верят, что для Бога нет ничего Nes mes невозможного. esame tie žmonės, kurie tiki, kad Dievui nėra nieko И мы neįmanoma. верим, что Бог не Ir изменился. mes tikime, kad Dievas nepasikeitė. И мы верим, что сегодня Бог может освобождать. Ir mes tikime, kad šiandien Dievas gali И мы верим, что išlaisvinti. сегодня Бог целитель. Ir mes tikime, kad šiandien Dievas yra Он может gydytojas. исцелить любую Jis болезнь. gali išgydyti bet kokią lygą, Потому что Он исцеляющий. nes jis yra tas, kuris И Он yra может делать gydantis. Ir сверхъестественное. jis gali daryti antgamtinius dalykus. Но мы не ищем чудо ради Bet чуда. mes neieškome stebuklo dėl stebuklo. Мы, если и верим в чудеса, Mes jeigu ir tikime это stebuklais, только для того, tai yra tik tai чтобы dėl на to, основании того, что Bог сделал, kad mes galėtume remtis tuo, Мы ką могли Dievas yra показать на padaręs, mes Иисуса. galėtume parodyti į Jėzų. и могли сказать, как сказали однажды ученики, которые, помните, хромого подняли, Ir galėtume pasakyti, kaip vieną kartą pasakė mokiniai, kurie pakėlė luošą žmogų. не своею силою. Ne savo jėga. Потому что некоторые люди сделают чудо, говорят, своей Nes kai силой. kurie žmonės padaro stebuklą ir sako, savo jėga padariau. Правда, у них такие чудеса, там леший бродит. Tiesa, jų stebuklai tokie nelabai Русалка на ветвях įspūdingi. висит. Такого типа чудеса. Stebuklai labiau kaip iš pasakos. Они говорят не своей силою Jie kalba ne savo jėga и не своим благочестием. ir ne savo labai gerai. Это не потому, что мы особенно святые люди, Ne todėl, kad mes esame ypatingai но šventi именем žmonės, Иисуса bet Христа. Jėzaus Kristaus vardu. У нас не было денег. Mes neturėjome pinigų. Петр говорит, серебра и золота нет у меня. Petras pasakė, aš neturiu nei aukso, А nei то, что я sidabro. имею, я даю тебе. Bet tai, ką aš turiu, aš tą tau И он duodu. подходит к этому хромому. Jisai prieina prie to Какая luošo смелость! žmogaus, kokia yra Он jo берет его за drąsa. руку и поднимает. Jisai paima jį už rankos И в тот jį момент, когда он pakelia. поднимает, Ir tą akimirką, kada jis jį у этого pakelia, человека начинают укрепляться колени и ступни. luošas žmogus pradeda jausti, kaip stiprėja jo kojos. Для чего он это делает? Kodėl jisai tai daro? Для того, чтобы потом проповедовать об Иисусе. Tam, kad vėliau galėtų pamokslauti apie Jėzų Kristų. Чудеса не являются самоцелью. Stebuklai nėra tikslas. Чудеса направляют к Иисусу. Stebuklai tiesiog nukreipia iki Jėzaus Kristaus. И это то, что мы видим в Tai Троице. yra tai, ką mes matome šventoje trejybėje. Отец свидетельствует о Сыне. Tėvas liudija apie sūnų. Сын свидетельствует об Отце и о Духе Святом. Sūnus liudija apie tėvą ir apie šventąją И dvasią. Дух Святой, когда действует, Ir šventoji dvasia, kada jinai veikia, свидетельствует о Иисусе jinai Христе. liudija apie Jėzų Kristų. Когда мы читаем Деяния святых апостолов, Kada mes skaitome paštalų darbus, мы видим, что церковь проповедует. mes matome, kad bažnyčia jinai pamokslauja. И Бог, подтверждая их слово, Ir Dievas patvirtindamas jų žodžius, творит знамения и daro чудеса. tam tikrus ženklus ir Мы stebuklus. говорим, где чудеса? Mes sakome, kur yra stebuklai. А я задаю вопрос, O aš užduodu jums klausimą, а где проповедь об Иисусе? kur yra pamokslas apie Jėzų. Как только ты выходишь и начинаешь говорить об Иисусе Kai tik tai tu išeisi ir pradėsi kalbėti apie Jėzų, из душного религиозного мира, išeisi iš tokio tvankaus religinio как pasaulio, только ты идешь к неверующим людям, kai tik tai tu pradėsi eiti iki net И kitų начинаешь за них žmonių молиться. ir pradėsi už juos melstis, ты видишь, как Бог начинает делать tu чудеса. pradėsi matyti, kaip Dievas daro stebuklus. Почему? Kodėl taip yra? Потому что Дух Святой прославляет Иисуса. Nes šventoji dvasia jinai nori pašlovinti Jėzų. Правое сердце Teisinga širdis – это сердце, которое живет ради Иисуса. tai yra ta širdis, kuri gyvena dėl Jėzaus.
и которая, если и ищет чудес, это Ir- делает ради Иисуса. kuri jeigu ir ieško stebuklo, tai jinai ieško jų dėl Jėzaus. Но здесь появляется еще один человек, Bet čia atsiranda dar vienas žmogus, у которого было неправое сердце kuris перед turėjo Богом. neteisingą širdį Dievo akivaizdoje. Его имя Симон. Jo vardas buvo Simonas. Давайте сейчас посмотрим на психологию этого человека. Mes galime pabandyti pasižiūrėti to žmogaus psichologiją. До того момента, как Филипп пришел в Самарию, Iki to momento, kai Filipas atėjo į Samariją, Симон был очень популярный. Simonas buvo labai populiarus. И Библия говорит, он выдавал себя за кого-то великого. Ir Biblijoje parašyta, kad jisai sakė, kad jis yra kažkas labai toks didelis. Понимаете, Симон думает о себе. Simonas galvoja apie save. Симон концентрирует внимание на себе. Ir Simonas visą savo dėmesį И в этом sukoncentruoja į городе он save. очень популярный. Ir jis yra labai populiarus šitame И он mieste. выдает себя за кого-то великого. Ir jis pateikia save kaip didį žmogų. А с другой стороны, O kita vertus, написано, что он занимался какой-то магией. parašyta, kad jis užsiėmė kažkokiais magiškais И там reikalais. непонятно, были эти сверхъестественные моменты или не Bet ten было. nes nesuprantama, ar buvo tie antgamtiniai momentai, ar jų nebuvo. Он творил чудеса или он не творил эти Ar jis iš чудеса. tikrųjų darė stebuklus, ar jis jų Потому что, nedarė. возможно, вариант, что он не творил, но выдавал себя за кого-то Nes visai великого. gali būti, kad jis tų stebuklų nedarė, bet jis tik tai apsimetė, kad jis А yra может быть, didis. все-таки какая-то нечистая сила через него проявлялась, и там были чудеса, и он еще больше через это выдавал, что он великий человек. O gal vis tik tai jis turėjo sąsajų su nešvariomis jėgomis ir jos padėjo jam daryti tos keistus darbus ir dėl to jisai apsimetinėjo, kad jis yra Но didis вот этот žmogus. Симон Bet tas Simonas, находится в центре внимания jis города. yra miesto dėmesio centre. И все говорят, это великая Божья Ir visi сила. sako, štai čia yra didžioji Dievo jėga. И Симон ходит, Ir Simonas говорит, vaikšto аминь. ir sako, amen. Именно это. Taip, būtent taip ir yra. Великая Божья сила. Didžioji Dievo jėga. И он делает чудеса. Ir jisai daro stebuklus. Или подделывает чудеса. Arba truputėlį Или padirba tuos stebuklus, фальсифицирует arba какие-то galbūt juos вещи. falsifikuoja. Но все он это Bet делает visą tai jisai daro ради того, чтобы люди говорили, что он великий. dėl to, kad žmonės galėtų kalbėti, kad jis yra didis. И он привлекает внимание к себе. Ir jis patraukia į save dėmesį. Но однажды в этот город пришел Филипп Bet vieną kartą į tą miestą atėjo Pilypas. с чудесами покруче. Su stebuklais, kurie buvo Силой gerokai побольше. didesni. Ir ta jėga, kurią jis turėjo, jinai buvo И вдруг в didesnė. городе начинает меняться атмосфера. Ir staiga mieste pradeda keistis atmosfera. Если раньше ходили за Симоном Jeigu anksčiau visi sekiojo и говорили, paskui Симон, Simoną ir какой ты sakė, великий. Simonai, koks tu esi Какая didis, сила через kokia тебя yra tavo проявляется. jėga ir kaip tu ją parodai. Про этого уже Симона все забыли. Staiga apie Simoną visi pamiršo. Все ходят за Филиппом. Visi eina paskui Pilypą. Филипп говорит о Иисусе. Pilypas kalba apie Jėzų. Филипп творит чудеса. Pilypas daro stebuklus. И все начинают обращать внимание на Ir visi него. pradeda kreipti į jį dėmesį. И весь город, Ir visas miestas, он начинает обращаться к jis Иисусу. pradeda kreiptis į Jėzų. И Симон понимает, проигрываю конкуренцию. Ir Simonas supranta, kad konkurencinėje kovoje jis pralaimė. Я уже не первый, Aš esu jau ne pirmas, я уже не важный, aš esu jau nesvarbus, а власть o valdžia – это один из самых сильных наркотиков. tai yra vienas iš pačių stipriausių narkotikų. Люди ищут удовольствие. Žmonės ieško malonumų, Если у них есть удовольствие, они будут искать деньги. jeigu jie turi malonumų, jie nori ieškoti pinigų, Если у них есть деньги, они будут искать власть. jeigu jie turi pinigų, jie ieško valdžios, Потому что власть – это самый сильный наркотик. nes valdžia yra pats stipriausias narkotikas. Допустим, если вы знаете, как устроены Соединенные Штаты, Tarkim, jeigu jūs žinote, kaip yra sukurtos Junktinės Amerikos то вся их valstijos, политическая система исходит из библейского представления о человеке. visa jų politinė sistema, jinai sudėliota remiantis biblijiniu žmogaus įsivaizdavimu. Это очень такой, знаете, негативный взгляд на человека, Tai yra toks labai negatyvus požiūris į žmogų, что человека испортит всегда власть. kad žmogų visą laiką sugadins valdžia, Поэтому власть должна быть сменяема, todėl valdžia jinai turi būti keičiama, потому что если человек долго при власти, эта власть его испортит. nes jeigu žmogus yra labai ilgai valdžioje, ta valdžia bet kokiu atveju jį sugadins. И должно быть разделение властей. Ir taip pat turi būti paskirstimas valdžios. Власть не может быть в руках одного человека. Negali būti valdžia vieno žmogaus rankose. То есть это вот взгляд на человека, что власть человека испортит. Tas požiūris į žmogų, kad valdžia bet kokiu atveju jį sugadins. Поэтому должна быть сменяемость Todėl власти. turi būti ir valdžios разделение kintamumas ir turi būti padalinimas valdžios. А Симон привык. O Simonas yra pripratęs. И обратите внимание, он вдруг обращает внимание, Ir atkreipėte dėmesį, kad jis staiga atkreipė dėmesį, что весь город обращается к Иисусу. kad visas miestas kreipiasi į Jėzų. И после этого 13 стих говорит Ir так. po to 13 eilutėje yra parašyta. Уверовал и сам Симон.
Įtikėjo galiausiai ir pats Simonas. И тут я до конца не знаю, Ir čia aš iki galo nežinau, но мне кажется, bet man atrodo, что он уверовал за компанию. kad jis įtikėjo dėl kompanijos. Весь город уверовал, да? Na, nes visas miestas Уже все įtikėjo, друзья верующие, jų visi draugai yra tikintis. а ты был в центре внимания. O tu buvai dėmesio centre. И вдруг тебе что-то надо делать. Ir staiga tau reikia kažką daryti. И Симон, ты написано, уверовал же и сам Симон. Ir parašyta įtikėjo ir pats Simonas. Какое вот это неправильное сердце перед Богом? Kokia ta neteisinga širdis Dievo akivaizdoje? Это когда ты за компанию неискренне делаешь то правильное, что делают другие. Tai yra, kada tu dėl kompanijos ne visai nuoširdžiai darai tai, ką daro visi kiti, kurie daro tai visiškai Это не было nuoširdžiai. глубоким покаянием. Tai nebuvo gili atgaila. Хотя покаяние это хорошо, Nors понимаете? atgaila tai yra geras dalykas, jūs Но за suprantate. компанию это делал. Bet jis darė tai dėl kompanijos. Но в сердце Bet savo širdyje он не раскаивался. jisai net gailavo. Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание Antras здесь. dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį čia. Филипп проповедовал о Христе. Pilypas pamokslavo apie Kristų. А о Симоне написано, что этот человек не отходил от Филиппа, O apie Simoną parašyta, kad šitas žmogus, jisai neatsitraukė nuo Pilypo. и что он проповедь его слушал. Ir ką jisai klausėjo pamokslo, Он смотрел за чудесами и знамениями, которые совершает Филипп. jisai stebėjo tos stebuklus ir visus ženklus, kurias darė Pilypas. Ему Иисус не интересен. Jam Jėzus nebuvo įdomus. Ему были интересны чудеса и знамения. Jam buvo įdomus stebuklai ir visi tie ženklai. Вау, как ты это делаешь? Kaip tu tai darai? Какое чудо! Koks stebuklas? Научи меня. Prašau, išmokink ir mane. И получается, этот человек вообще о Иисусе не видит. Ir gaunasi, tas žmogus visai nemato Он Jėzaus. Евангелие не понимает. Jisai nesupranta Он не просто Evangelijos. за компанию уверовал. Jis ne šiaip savo atgailavo dėl Он kompanijos. концентрируется на внешнем. Jisai koncentruojasi į Что išorinius должно dalykus, указывать на kas Христа. turėtų nurodyti Но то, что не Jėzų, является в центре bet kas iš Евангелия. esmės nėra Evangelijos centre. И вот этот Симон не отходит. Ir tas Simonas nepasitraukia. И только смотрит, что делает, Ir jis tik tai žiūri, Филипп. ką daro Pilypas. какие чудеса, какие Kokius знамения. stebuklus ir kokius ženklus rodo. Вот это неправильное сердце перед Ta Богом. neteisinga širdis Dievo akivaizdoje. Когда Иисус не в центре. Kada Jėzus nėra centre. Когда ты делаешь за компанию. Kada tu kažką darai dėl kompanijos. Когда ты делаешь просто ради чудес, ради внешних Arba kada tu проявлений. darai kažką dėl stebuklo, dėl kažkokių išorinių Но matomų когда твое ženklų. сердце не переполнено Bet Иисусом. kada tavo širdis iš tikrųjų nėra pripildyta Jėzaus. И вот потом в этой истории наступает маленькая пауза. Po to šitoje istorijoje ateina nedidelė pauzė. Вдруг в Иерусалиме получают сообщение, Staiga Jeruzalėje gaunasi bendravimas, что в Самарии люди поверили в Иисуса. kad Samarijoje žmonės įtikėjo Jėzumi. Что делать? Ką daryti? Апостолы принимают решение Apaštalai priima sprendimą отправить в Самарию делегацию. pasiūsti delegaciją į Samariją И выбрали таких самых сильных, Петра и Иоанна. ir išrinko pačius stipriausius Petrą ir Joną. И они их отправили туда, Ir nusintė juos tenais, для того, чтобы Петр и Иоанн помолились за этих людей, чтобы люди, которые в Самарии, приняли Святого Духа. kad Petras ir Jonas pasimelstų už tos žmonės ir tie žmonės, kurie yra Samarijoje, galėtų priimti šventąją dvasią. А сейчас внимательно. O dabar įdėmiai paklausykite. Помните, в Евангелии от Луки есть такая история, Atsimenate, Luko Evangelijoje yra tokia istorija, когда Иаков и Иоанн kada Jokūbas ir Jonas вместе с Иисусом kartu su Jėzumi пришли в одно самарянское селение. atėjo į vieną samariečių gyvenvietę. А мы знаем, что между иудеи с самарянами вообще не сообщались. O mes žinome, kad judėjai su samariečiais visai nebendravo. И там было tarpusavyje. очень сильное напряжение, которое культурно и исторически было обусловлено. Ir ten buvo labai didelė įtampa, kuri sekė iš tokių istorinių ir kultūrinių momentų. Иисус идет, с ним идет 12 учеников. Jėzus eina ir paskui jį seka 12 Они mokinių. подходят в какое-то самарянское селение. Jie ateina į kažkokią iš samariečių kaimų. И в этом селении Иисуса не приняли. Ir tame kaime Jėzus nebuvo priimtas. И тогда Иаков и Иоанн подходят Ir tada Jokūbas ir Jonas к prieina Иисусу prie Jėzaus и говорят: Иисус, ir sako, Jėzau, вот тебя не приняли. tavęs nepriėmė. И нам вот просто Бог открывает. Ir mums Dievas dabar taip pat atveria. Такая есть история в Ветхом Завете, Yra tokia istorija Senajame testamente, когда неуважительно относились к пророку Илии. kada nepagarbiai elgėsi su pranašu Elijumi. И что сделал Илия? Ir ką padarė Elijus? Он огонь с неба свел Jisai
paprašė, kad И ugnis всех ant dangaus сжег. nužengtų ir visus sudegino. Какая классная история. Labai nuostabi istorija buvo. Иисус, ты не против, если мы сделаем так же? Jėzau, ar tu neprieštarauji, jeigu mes padarysime kažką panašaus? Потому что нам эти самаряне уже, нам и хорошо, что тебя не приняли. Nes mums samariečiai tie atsibodo ir mums kaip И ir когда gerai, kad тебя tu не приняли, nebuvai как-то вот priimtas. такие тексты из Писания, да, вот? Ir kada tavęs nepriėmė, tai mums tokie tekstai iš Неприятным švento rašto людям ateina į mūsų galvas. Или с неприятными людьми определенные тексты Писания ассоциируются. Вы не Su заметили? nemaloniais žmonėmis asocijuojasi tam tikros išnašos iš И šventojo вдруг у них rašto. столько веры, Ir staiga jie turi labai daug чтобы это tikėjimo, селение просто сжечь. kad visą gyvenimą galima tiesiog sudeginti. Иисус говорит, не знаете, какого вы духа, Ir Jėzus sako, jūs nežinote, kokios jūs dvasios esate dabar. потому что Сын Человеческий Nes Jėzus ir jis пришел yra не Dievo для того, sūnus. чтобы губить, а для того, чтобы спасать. Jis atėjo ne tam, kad galėtų nužudyti ar nugalabyti, bet tam, kad galėtų išgelbėti. И вот люди, которые это говорили, это был Иаков и Иоанн. Ir tie žmonės, kurie tai kalbėjo, tai buvo Jokūbas ir Jonas. И здесь приходят Петр и Иоанн. Ir čia ateina Petras ir Jonas. Опять Иоанн. Vėl Jonas. Но сейчас он приходит Bet dabar jis ateina в это селение į šitą kaimą. не для того, чтобы это селение сжечь, Ne tam, kad galėtų sudeginti šitą gyvenvietę, а для того, чтобы это селение зажечь силою Святого Духа. bet kad galėtų uždegti šitą gyvenvietę šventosios dvasios jėga. Сжечь или зажечь? Sudeginti arba uždegti. Вот в чем вопрос. Klausimas yra čia. Но он исполнен Духа. Bet jis buvo pripildytas dvasios И сейчас он хочет, чтобы вот эта местность, она была в огне Святого Духа. ir dabar jisai norėtų, kad štai šita vietovė jinai būtų šventosios dvasios liepsnose. Еще один важный момент здесь. Ir dar vienas svarbus dalykas čia yra, Как люди получали крещение Духом kai Святым? žmonės gaudavo šventosios dvasios krikštą. И что такое крещение Ir Духом Святым? kas yra šventosios dvasios krikštas? Обратите внимание, Atkreipėte dėmesį, что люди, которые в этой истории, kad žmonės, kurie yra šitoje istorijoje, это люди, которые уверовали, tai yra tie žmonės, kurie įtikėjo, это люди, которые крестились. tai yra tie žmonės, kurie gavo krikštą. Дух Святой уже был с ними. Ar šventoji dvasia jau buvo su jais? Человек не может покаяться без Духа Святого. Nes žmogus negali atgailauti be И šventosios когда dvasios. человек кается, Иисус входит в его сердце, и Дух Святой тоже. Ir kada žmogus atgailauja, tada šventoji dvasia įeina į jo širdį. Это спасенные люди. Tai yra išgelbėti žmonės, Но Дух Святой еще не сходил на них. bet šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi ant Как jų. сила и помазание для совершения служения. Kaip jėga ir kaip patepimas tam, kad galima būtų toliau tęsti tarnystę. Крещение Духом Святым Šventosios dvasios krikštas. – это отдельное переживание от возрождения. Tai yra atskiras žmogaus išgyvenimas, einantis po jo atgimimo. То есть Дух Святой нас возрождает к новой жизни. Tai reiškia, šventoji dvasia, jinai mums padeda atgimti naujam gyvenimui. Дух Святой дает нам силу жить свято. Šventoji dvasia, jinai duoda mums jėgų gyventi šventai. Но крещение Святым Духом Bet šventosios dvasios – это krikštas когда Бог наделяет силой для служения. yra tada, kada Dievas duoda tau papildomų jėgų tarnystei. И это отдельное переживание. Ir tai yra visiškai atskiras išgyvenimas. И люди в Самаре еще этого не Ir žmonės переживали. Samarijoje, jie dar to neišgyveno. А как они это получали? O kaip jie tai gaudavo? Это они получали через возложение рук апостолов. Jie tai gaudavo tuo met, kai apaštalai uždėdavo ant jų rankas. Не зря Симон пришел Ne veltui Simonas и сказал atėjo такие слова. ir pasakė tokius žodžius. Дайте и мне власть, Duokite ir man valdžios, чтобы на кого я положу руки, kad ant ko aš uždėsiu rankas, получали Святого Духа. tie žmonės gautų šventąją dvasią. Другими словами, Kitai žodžiais tariant, Лука описывает переживание крещения Духом Святым Lukas aprašo šventosios dvasios krikšto išgyvenimus, как отдельное переживание от возрождения и освящения. įvardė tai kaip atskiras išgyvenimas po atgimimo, Как результат на молитву, tai yra kaip maldos rezultatas. когда люди жаждут Духа Kada Святого žmonės trokšta и šventosios когда люди dvasios. жаждут Его силы. Ir kada žmonės trokšta šventosios dvasios jėgos. И приходит Петр и Иоанн для того, чтобы совершить это служение. Ir ateina Petras ir Jonas tam, kad galėtų įvykdyti šitą tarnystę. И тут, смотрите, сейчас еще один важный момент. Ir čia žiūrėkite, dar yra vienas labai svarbus momentas. Посмотрите на этого Симона. Pasižiūrėkite į Simoną. Он уже переключился от Филиппа. Филипп уже не интересен. Persijungė nuo Pilypo, Pilypas jau jam Потому что пришли nebeįdomus, более важные люди. nes atėjo svarbesni žmonės. Петр и Иоанн. Petras ir Jonas. И он приходит к Петру, Ir jis ateina pas Petrą, желая ему заплатить. norėdamas jam susimokėti. Для чего?
Kodėl? Говорит, дайте мне власть, Jisai sako, duokite man valdžią, чтобы на кого я возложу руки, получал Духа Святого. kad tie žmonės, ant ko aš uždėsiu savo rankas, kad jie galėtų gauti šventąją dvasią. Я вот прочитал это и подумал. Aš perskaičiau tai ir pagalvojau. Он даже не просил о том, чтобы быть крещенным Духом Jis net Святым. nepaprašė, kad jis pats gautų šventosios Понимаете? dvasios krikštą. Он не просил Духа Jisai Святого neprašė для šventosios того, чтобы иметь dvasios отношения с Богом. tam, kad galėtų turėti santykius Он su еще Dievu. думает о себе. Jisai dar galvoja apie save. Я хочу иметь власть. Aš noriu turėti valdžią. Я хочу, как на кого я возложу руки, Aš noriu, kad tie žmonės, ant ko aš чтобы этот uždėsiu человек savo получал rankas, Духа. kad tie žmonės gautų šventąją dvasią. Дайте мне власть раздавать Духа. Duokite man valdžios, kad aš galėčiau Я dalinti даже за это šventąją готов dvasią. заплатить, Aš net pasirengęs už tai sumokėti, потому что власть сильнее, чем деньги. nes valdžia yra stipresnė negu pinigai. Я буду за это платить. Aš Дайте мне galėsiu эту mokėti už власть. tai, duokite tik tai man valdžios. Симон, в отличие от Филиппа, Simonas priešingai nei Pilypas, он думает не о Иисусе. jisai galvoja ne apie Jėzų, Он думает о себе. jisai galvoja apie save И он думает о своем положении. ir jisai galvoja apie savo būseną. Он готов платить. Jis yra pasirengęs Он mokėti, готов жертвовать. jis yra pasirengęs aukoti. Я даже думаю, он готов был бы поститься. Aš manau, kad jis net būtų pasirengęs Может быть, pasnikauti. он постился бы даже больше, чем Филипп, Иоанн и Петр вместе взятые. Galbūt jis pasnikautų daugiau negu Pilypas, Petras ir visi kiti kartu paėmus. Но им движет только одно. Bet jis yra vedamas tik tai vieno. Я хочу иметь позицию. Aš noriu turėti tam tikrą poziciją Я готов за это платить. ir aš esu pasirengęs už tai mokėti. А Петр говорит, O Petras sako, действие Бога за деньги не покупается. Dievo veikimas už pinigus negali būti perkamas. Он говорит, это дар Божий, Tai yra Dievo dovana. и ты не можешь получить это за деньги. Ir tu negali gauti tai už pinigus. Вы знаете, у нас очень часто бывает магическое мышление. Žinote, mes labai dažnai turime tokį magišką mąstymą. Что мы должны сделать, чтобы получить? Ką mes turėtume padaryti, kad Или galėtume вот это gauti. языческое мышление, Ir tai yra pasaulietinis mąstymas, когда мы думаем, если я дам, Бог даст. kada mes galvojame, kad jeigu aš duosiu, tai ir Dievas duos. И вот этот Симон руководствуется таким мышлением. Ir Simonas jisai vadovaujasi štai tokiu mąstymu. Но здесь написано, что Дух Святой – это дар от Бога. Bet čia parašyta, kad šventoji dvasia tai yra dovana nuo Dievo. Это не потому, что мы это покупаем, Tai yra ne todėl, kad mes tai perkame, а потому, что Бог нам дает bet это. todėl, kad Dievas mums tai duoda. По своей любви, потому Dėl что мы savo верим в malonės, dėl Иисуса. savo meilės, dėl to, kad mes tikime Jėzumi. И обратите внимание, Ir atkreipkite dėmesį, Симон готов платить, Simonas yra pasirengęs sumokėti, но Петр не покупается. bet Petras nenori parsiduoti. Симон готов платить. Simonas yra pasirengęs Но вот sumokėti. что такое правое сердце перед Богом? Bet kas yra ta teisinga širdis Dievo akivaizdoje? Петр не растаял. Petras neištirpo. Петр не спросил, а вообще о какой сумме идет речь? Petras paklausė šiaip tai, apie kokias pinigų sumą mes kalbame. Такой, этот волк Симон берет, так пишет, так визиточку переворачивает. Vilkas Simonas taip ima savo vizitinę kortelę, rašo Piotr. ir tik tai atsuka. Ну, еще могу. Петрос. Ладно, ладно. Tada Simonas truputėlį pakelia Еще skaičius, prirašo nulį. Петр не покупается, Petras neparsiduoda, а Симон хочет купить. o Simonas nori nupirkti. Какое сердце правое перед Богом? Kokia širdis yra teisinga Dievo akivaizdoje? Это сердце, Tai yra ta širdis, которое не хочет купить. kuri nenori nupirkti. И это сердце, которое не продается. Ir ta širdis, kuri yra neparsiduoda. Можете сказать на это Ar аминь? galite pasakyti amen? Мы не продаемся Mes neparsiduodam за деньги. už pinigus. За идею, да. Už idėją galime. Потому что идея это важно. Nes idėja tai yra svarbu. Потому что мы живем ради Бога. Nes mes gyvename dėl И ради Dievo. Бога мы все готовы Ir dėl отдать. Dievo mes esame viską pasirengę atiduoti. Но мы не продаем своих Bet mes ценностей. neparduodame savo vertybių. Потому что мы знаем, кто наш Бог. Nes mes žinome, kas yra mūsų Dievas. И обратите внимание, еще вот я вот когда думал об этом неправом сердце перед Богом, Ir kreipkite dėmesį dar į vieną dalyką, aš kai galvojau apie tą neteisingą širdį Dievo akivaizdoje. Петр говорит ему, я вижу, что ты не прав. Petras sako, aš matau, kad tu esi И он neteisus. дает ему сразу выход. Ir jisai duoda jam tokį То есть он не iššūkį. поставил приговор, сказал, все, сейчас пойдешь в ад вместо дров. Petras nepasakė, kad viso ko yra pabaiga, dabar tu esi į pragarą уже vietoje погиб. malko, tu dabar jau yra. Он говорит, esi молись pražuvęs. Богу, Jisai sako, melskis чтобы Dievui, Бог простил тебе твой kad грех. Dievas tau atleistų tavo nuodėmę.
чтобы Бог помиловал kad тебя. Dievas tau padėtų ir Что kad tavęs говорит pasigailėtų. Ir ką sako Simonas į tai? Помолитесь вы за меня. Pasimelskite jūs už mane. У него вообще никаких отношений с Jis Богом. neturi visai jokių santykių su Он Dievu. говорит, вы за меня Jis молитесь. sako, jūs už mane pasimelskite. Так почему ты не будешь Tai молиться? kodėl tu nesimelsi pats? Я не один раз встречался с таким моментом. Aš ne vieną kartą Человек susidūręs su выходит tokiais вперед, говорит, momentais, kad «Помолитесь žmogus за ateina ir меня». sako, pasimelskite už mane. Я говорю всегда, за тебя молиться я не могу. Aš sakau, aš negaliu melstis Я už могу tave. молиться с тобой. Aš galiu melstis su За tavimi, тебя. už tave. Но этот человек перекладывает всю ответственность Bet tas на... žmogus jis tiesiog Na, perduoda Petra, visą atsakomybę Ты за Petrui. меня молись. Tu už mane Пускай melskis. Бог меня простит. Tegul Dievas man atleidžia. Но он ничего сам не Bet делает. pats jisai nieko nenori Он не daryti. идет к Богу. Jisai neina pas Dievą. Это неправильное Ir tai сердце. neteisinga širdis. Да что такое неправильное Tai сердце reiškia перед neteisinga Богом? širdis Dievo akivaizdoje. Это когда ты делаешь за Tai компанию. yra, kada tu kažką darai Это dėl когда ты kompanijos, делаешь kada ради tu своей darai власти. dėl savo valdžios. Это когда ты сам лично не обращаешься к Богу. Tai kada tu pats asmeniškai nesikreipi į Dievą. Это неправильное состояние Tai перед yra Богом. neteisinga būsena Dievo А что akivaizdoje. такое правильное O сердце? kas yra teisinga širdis? Это когда ты ищешь силы Духа Tai yra, Святого. kada tu ieškai šventosios dvasios jėgos. Когда ты ищешь Kada сверхъестественного. tu ieškai ant gamtinių dalykų. Бог исцеляет. Dievas išgydo. Бог освобождает. Dievas Бог išlaisvina. делает великие дела. Dievas daro kitus didelius Но darbus. ты это делаешь Bet tu visą tai не ради darai. того, чтобы ты был Ne dėl прославлен, to, kad tu būtum а для того, pašlovintas, чтобы был прославлен Иисус bet dėl to, kad Христос. būtų pašlovintas Jėzus Не нам, Kristus. Господи, Ne mum не viešpatie, нам, ne mums, но имени Твоему дай славу. bet tavo vardui duok šlovę. Аллилуйя. Aleliuja. Мы хотим иметь силу Духа Святого. Mes norime turėti Мы хотим, šventosios чтобы dvasios Бог jėgą, действовал. mes norime, kad Jėzus Я veiktų. верю, Aš tikiu, если мотивом нашего служения будет прославление Иисуса, jeigu mūsų šlovinimo ir mūsų tarnavimo motyvas bus troškimas pašlovinti если мы Jėzų, будем говорить об Иисусе, jeigu mes kalbėsime apie Jėzų, если наше самое большое желание jeigu mūsų pats didžiausias troškimas будет свидетельствовать, говорить, прославлять и возвеличивать Иисуса, bus kalbėti, aukštinti ir šlovinti Jėzų, мы такие чудеса и знамения увидим. mes pamatysime tokius didelius stebuklus ir И мы это не ženklus припишем себе. ir negalėsime to savo pasiimti. Мы скажем, это только ради Него. Mes pasakysime, visą tai yra tik tai dėl jo. Это Он. Tai yra Jisai, Это для Его славы. tai yra dėl jo šlovės. Он начало и Jis конец. yra viso ko pradžia ir Всё viso ko от pabaiga. Него, ими к Нему. Viskas yra nuo jo, jam ir iki jo. И мы живем им. Ir mes gyvename juo. Право ли твое сердце сегодня перед Богом? Ar teisingai yra tavo širdis šiandien Dievo На akivaizdoje? кого ты больше похож? Į ką tu esi labiau panašus? На Филиппа Ar į Pilypą, или на этого Симона? ar į tą Simoną?